Ćao društvo! Ćao društvo, dobrodošli u emisiju da se radi, danas ćemo igrati Minecraft Dakle, ja sam ovdje Sadijem. Reci ćao, Adi. Ne ćao, Adi. Ćao, ne znam, nema č. Ne treba. Sje. Vidio? Sje. Eto. Bakle, znači, gdje je ugar? Mislim, jap, ugar. Štapovi. Zadavni. Eto ga. Ostatit. Ovako. Eto ga. Evo ti, evo ti pola. Eto. Sretan. Dobro. Sad ću ja, sam malo. Evo ja sam se vratio. Sad ćemo, šta ćemo? Čekamo njega. Možda je otišao negdje. Varno. Ajde, dobro, varno. Pozem. Dečki. Evo ga. Htio sam se dečkima da stavim pauzu. Mislio sam da je otišao bio. Znate. Trebam ovdje stalno peći. Nemoj se Nemoj se ovdje ako ne pravi. Boga, dijamantni mač došao je moje jedine ruke. Hvala najljepše. Ti Boga. Ne mogu vjerovati. Dečki, ovo ćemo ja dođu nazad. Dijamantni mač. Tako je. Ja. Imam bakle. Imam ja. Ajmo. Hajde. Aha. Eto, može. Ajmo. Eto ga. Okej, ja ću stati ovdje pa kad dođemo do mene vrati se ovdje. Hajde vidimo se. Okej, dečki, djevojčice. Ne etiše to. Okej. Haja! Oj, jes, pretim. Hoja! Eto ga. Okej, evo vrate. Vratili smo se. Adi je negdje otišao. Sad će doći. Nisam skontao ovo cijelo vrijeme, nisam snimao. Tek sad skontao da nisam. Tek sad skontao da je lava ovdje kod mene. Ja mrzim ove druge rupe. Znate kako? Kako vam dođe, trebam godina. Ali nisam boga skontao cijelo vrijeme, nisam snimao. Stvarno. Ovo je bilo dobro. Eto, tuča nas sam. Ovo je malo kopo, zanimljivo.
što ga nema. Ajde dođe. Nema ga još. Što sam govorila? Ajde! Mrzim lag. Lag. Ah, ja sam se zapisao. Čudo, ništa ne smeta sad. Koji ja? 11! Oj, ne valja jedno niže. Kamenje, nemoj me izluđivati. Ovo mi ide na žice. Ati, ne smaš. Idi, bravo! Bravo. Bravo. Kopaj. Eto. Ne. Lisa, sam crveni kamen. Jest. Rani. Njam. Šunjak ulja, netko. Koji je šunjak? Nemoj reći da je ovo. Ajde! Ajde. Eto. To je već dobro. Znam, pa ima previše resta. Sam restom. Prestani više responu. Prestani me za... Ene još. Kurka je restom. Kurka što svijet. Ajde. Da. Do sad ništa. Evo nešta. Opet ništa. Možda ne ovo ide. Znate koliko? Evo. Dečki. Evo ga. Došli smo pri kraju više. Ovo će nažalost biti kraj emisije. Vidimo se sljedeći put. Ćao!